Pini Paikuni ni Paingora Troxiarni, Anarlo por Paikrehini Malom, Karbi Anglong Home Guard Association Atumpen, Mukroh along Alamki aphuthak District Press Club of Karbi Anglong Sahemalong, pherangke amai, kangni. Kedamtang Paikuni ni Paingora Hiniarni, West Karbi Anglong, Jirikindeng Police Station ke Parlo, Assam Lapen Meghalaya Ahoy, Mukroh along Assam Forest Home Guard Asai, Klembang, Kalitang Bidasing Lekte Aprandam Nanglo. Bangso aphuthak Karbi Anglong Home Guard Association Atumpen, Pini Paikuni ni Paingora Troxiarni, pherangke amai ingni ponlo. Bangso pherangke amai along kaningje pona tengke, kedamtang aporahut Kalitang Bidasing Lekte pen, KAAC keja pona tumaphan, aphong pherangke thengno along pen, adui ahoy keton kelang along, kisung aphuthak, aphong pachini ponlo. Bonta KAAC pen aphong chuniring der phita, kelang kepar sikseda joinisi, pini arni Kalitang Bidasing Lekte aprandam nanglo. Kedamtang aporahut setame labangso Mukroh hawaralong aphong Meghalaya soratum thengpi kang hua phai chimini pinasondolo. Lason si 1998 aningkana hut setame labangso adimalong bangke thom aprandam nanlo. Setame ingnam raikom saiki kaning ria se KAAC tum RD ki pidunde kema thakrang ajoksi piniarni le thota lapuson phonang lopusi ningje. Do office kami nili tumlong abana thia lasinili DIG sir kan tuningri lapen SP sir kan tuningri lapen Assam Chief Minister kan tuningri je nili tumanta non ki bang dilang ani bangke 303 rifle la adim nili tumhanang la pite SLR lason carbine stand AK47 56 lason nili tumanta nai su pite nili tumta border bangke chese du munji Karbi Anglong pen Nagaland border puno Karbi Anglong pen Meghalaya border puno Karbi Anglong pen Bulaghat border puno Karbi Anglong pen Nogan district border puno nilitum unan ke Karbi Anglong district apa nilitum district bu nilitum Chehok pen Cherap Chito donji la pen Chelang Chihomri donji lasi nilitum pini press media ki pu ke phawang ke nilitum Home Guard Association pen nilitum kisungan mang alam nang chitha nulo lasi he ghotona bole আমি দুআষার মন্তব্য আমি দাখিল বিচাৰিছো সন্থা তৰফৰ পৰা আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিদ্যা সিং লেখে তেখেতক যি খাসিয়া দুৰ্বৃত্তই তেখেতক আক্ৰমণ কৰি তেখেতক পৰলোকগামী কৰালে আমি পোনপ্ৰথমে অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ সমূহ বিধায়ক মন্ত্ৰী MLA সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমি আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছো যে বিদ্যা সিং লেখেক শহীদ ঘোষণা কৰিব লাগিব যেহেতু দুখন ষ্টেটৰ মাজত News report Karbi Anglong Live.